ngarang han moktu jo khoi sarkar sengoni haibagi Delhi da MLA minister kayama paisaluro matungda yamnu clarification oidana khoi amuk tholak re but adu dui matungda amuk praja singi pen da bi kholaw mayam su ubudagi hojik se khoi prime minister home minister amadi manipur gi governor na manipur gi miyam maraktagi chief minister ama khangkat piro karigumba khangkat pa laitragadi numit tare ni khakta oirabasu aibu chief minister ohenbiu dr is konthaujan social scientist na suna phongdo masi phongdok pere maram jawja PNW अतुकी मती हेमन के बना ऐसे कमल पीपल ना मावैना कमल पीपल मैम की मुहूर्त छिंजारगा डॉक्टर सिना जो फोंदोक पेरे मसे करियुम्बा कोई की लाइंगा आसिना गवर्नर ना सु चीफ मिनिस्टर अमा की खनबगी इलेक्टेड पर्सन अमा खनबजी ngam da taragadi numitari ni khakta ohenbiu habse atuki matik thamoi sokna haijarakpa habdu ne oja masi kari mo thamini amadi mayam gi muhut chimbiraga oja masi gi matang taseng na ga de constitution of india na ma gi article 164 da elected oido mi masu 6 month ki adum matam kharagi ma adum oibi ya bagi pibam dil lai adu within that 6 month ma je elected amadi oigadabani haiba pot amadum lai ba adana appointment chief minister si governor na tawi ai tawgadabani adu potu magi kano do other minister mu khalak paduna with the consent and advice of the chief minister oigadabani ba ko aduga magi tenor sing du di magi adum khoi magi laibam to ko bayam lai aduna madugi pot mayam do da ikhoina ngang admaina thamaiba wafam singse ma adum masana haijabane masi ai angawni haider sida kai khara haigibani ai jo hape yangawi ko masi swai da yam matam zadaba poni da taseng na hare gadi koina khara mana i koi hairo ki inaw tom tom sna second tom tom sna thole e kai na tom sna ngang khara thengna bani ai screen jo pha thamgibani ai ne uji thi phang dei thiram bane ko adubu koina ministerial council and collective responsibility se kai no kai se masak se munna khangba mathau dai ko ngani ni kai ngang ya matam de yam sensitive oi matam ne collective responsibility adi majority support adi magi resolution gi matang sarkar se matang da yaw report mayam sing se masi pot se magi size limit ikoi se mioi tranga ma including chief minister 15 de hen ba ya de kai le even trying thoi gumba madu gi pot tu ya ba yai madu bok oi ba yai kana high volume total number se hoji tia mana ga piraga le bane na collective responsibility adi majority support adu ga magi resolution se pula boina moi gi pot tau thokren khalo ne adu ta ga di koi ama se ma ge kana high ba ga mai gas le ga su मधुगी पोतो नहाने कोई स्माइ सेम बयाय रीजनल की मूवमेंट अमा सागत लगसु कायना मयाम न हाइने बा अदुबो हंदक की दिल्ली की खोंगसत का ममांग दे कोइना मयाम अमा गवर्नमेंट सेम नि तर म सेम द पोका खेना बखर खतंग उबम ख हंदक लई कोइना इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट in the history of ngasagi moi ku chokri munawagi BJP gi manungda madugi history ne na koina development anoba mani adana haina koina haide ba aduna constitutional provision manungda executive ki legislative gi amdi judiciary gi leiba posida legislative kangu se koi gi leiba thak kakal ohum je kwai mato na phama kanda praja miyam si makoina law je chemaga mayam ji punjal laga chalai ba yana ba government adagi koi gi praja miyam society ki peaceful over society oina pot sem go doji makoina ni haiba ngasidi mokoi gi elected mayam da kaw mayam yawduna mokoi gi mikana ba kalak yengthina ba mi hoba post mi hobuduna ngasi koi PR election government kai ba mani na mayam na dum hainari aru hanaki potu dadi ekoina nahan tarik nipan tha tara 2025 ta evening da Sardar Patel ma ki ekoi gi manipur bhavan da ekoi gi taseng haraga di conference hall da BJP North East in charge o kaduga coordinator manipur state oriba sambit patraga aham unaraga mokoi wari sai nongan bagi ayukta koi pung 13 ta matam da ekoi taseng 10-25 da mathangi numita hai ta ni shubu numita hai tare madugi national kanogi general secretary organization BL Santos unaraga wari sara matung da mokoi pung ama hena wari sara kana moke mi taruk na saba delegation amna chalaga sabani maduda madugi thola ba matung da madugi ekoi BJP legislative party aduga manipur came Delhi ki convener oriba lamlai AC gi MLA ke bum chana press list ma thador pudu madu khoju phangjaiba central leaders singa singda manipur gi hujik oriba phibum jigi matang na khana na chatpani hana number 1 thami ani subada state asida santi hanjalna ba center na local ab peace process singda ekoi ta sing matung in magi inclusive popular government ama thamba thamna ba amagi damakta makoi MLA mayam na kari thodang loba yabage madu logani haibagi pot chatpani haib pot amasu yauri ba ko sigi pot sida masida ekoina Delhi da ekoina madugi even makoina chatli badugi maduda ekoina ngasagi delegation team du yauri ba pot si kana kana no makoi gi team ama delegation team de yauri jai kanda ekoi huju
PR ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯤꯡꯉꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ TH ꯁꯩꯇꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ CM N ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯦ TH ꯕꯤꯁꯣꯔꯖꯤꯠ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯕꯤꯁꯣꯔꯖꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯡꯖꯨ ꯃꯥ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯒꯤ ꯃꯥ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯗꯧꯖꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ KS ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯁꯤꯒ ꯃꯃꯥꯡꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯨꯟꯅꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯩꯔꯧꯀꯤ ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯥꯡꯒꯤ ꯇꯥꯔꯥꯖꯦꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯌꯥꯎꯗꯦꯅ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯠꯄꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ PRꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯝꯃꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯕ BL ꯁꯟꯇꯣꯁꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯁꯕꯤꯠ ꯄꯇ꯭ꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯤꯁ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯅꯔꯨꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤ ꯇꯧꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯊꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯦꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟꯗꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯃꯛꯑꯦꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯅꯤꯕ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ CMꯒꯤ